there is the one thing that can transform your entire life. This is our topic today. The only one thing that can transform your entire life. It is the best one called personality. Your personality is the best one that can transform your entire life. It is not just about how you look, not how you speak, not how you present yourself. It is about who you are when no one is watching. Ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe rero dutangira dukoresha vasi y'icyongereza nibwo tuza turi muri mood neza, tuza turi kumva ibintu neza. Ni ukuvuga ngo personality ntabwo ari uburyo umeze, ntabwo ari uburyo ureba, ntabwo ari uburyo uvuga, ntabwo ari uburyo wipresenta cyangwa se uburyo uhagarara. It is about who you are when nobody is watching. Ni ukuvuga ngo personality yubakwa n'iki rero? Uwo uriwe mu gihe nta muntu n'umwe muri kumwe, cyangwa se ubuzima uba ubayemo mu gihe nta muntu n'umwe uri kukureba, ubuzima uba uherereyemo mu gihe nta muntu muri kumwe. Ibi nibyo bizamura personality yawe. Ni ukuvuga ngo especially nimba uri umunyeshuri, ukaba uba muri ghetto yawe, ukaba uba mu buzima buri personal, nta muntu mubana. Ni ukuvuga ngo cya gihe uba uvuye ku ishuri umaze kugera muri ghetto, umaze kurya, nta zindi gahunda zirakurikiraho, buriya buzima uba ubayemo, buriya buzima uba urimo, biriya bintu bikurikiraho mu buzima bwawe, biriya bitekerezo ukora, just biriya nibyo bizamura personality yawe. Biriya rero nibyo bizamura personality yawe. Kandi twabonye ko personality nicyo kintu gishobora gucenjinga cyangwa se gutaransifoma ubuzima bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo rero personality ntabwo ari uburyo uzi kuvuga neza, ntabwo ari uburyo uzi kugaragara neza, uzi kwipresenta neza at the moment of presentation. Ahubwo personality it is about who you are when no one is watching. Ni uburyo witwara ubwawe mu bihe bikomeye, uburyo wita ku bantu, by'umwihariko uburyo wiyitaho weho ku giti cyawe. Personality is not something you born with, it is something you build. Ntago ubumuntu cyangwa se personality ntago ari ikintu umuntu avukana. Buriya uko usanga abantu bose baba batandukanye mu mivugire, mu mikorere, mu biki byose, ukabona abantu baratandukanye. Ntago ari ibintu abantu bavukana, ntago ari impano abantu bavukana, ahubwo ni ibintu bubaka bikwiyubaka muri bo ubwabo. Nimba warumvise video twabanje video yabanjirije iyi ngiyi iri hejuru gato y'iyi ngiyi, twavuze ku buzima ubamo weho mu gihe nta muntu muri kumwe. N'iki kintu rero nicyo kizamura personality yawe. Ni ukuvuga ngo twasobanuyeho, ntabwo ndi busubiremo, ariko reka nyimentioningeho gato nuyishaka uyirebe muri video zibanza cyangwa se uyumve. Twasobanuye mu buryo abantu babiri baba batandukanye, yenda ni abantu babiri biga ku kigo kimwe, n'abanyeshuri kimwe, ariko mu kuva ku ishuri kwabo umwe ahita yiruka ajya guteka, akarya, akaruhuka neza, kugira ngo ku munsi ukurikiyeho azabone uko akurikirana amasomo neza. Mu gihe undi akiva ku ishuri ahita agenda mu nzira yandika vocabulary nka 20 z'icyongereza nshyashya, akandika vocabulary 10 z'igiswahili buri munsi, akagenda akazisoma mbere y'uko ateka. Muri cya gihe ari guhata ibirayi, akaba afite agapapuro zanditseho ku ruhande ari gusoma. Mbega hari ikintu gishyashya ari kwiyungura. Aba bantu rero bazasoza umwaka wa mbere batari ku rwego rumwe, bazasoza imyaka 3 cyangwa se imyaka 4 totally ari abantu batandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ndetse nibagera n'amahirwe yo kugerana ku kizamini cy'akazi, uzasanga personality zabo zitandukanye cyane, kandi uzi ngo umuntu mweze kimwe muri ku rwego rumwe. Rero ntago ariko bigomba kugenda. Personality rero ntago ari ikintu umuntu avukana, ahubwo it is something you build. Abantu benshi ntago baha agaciro iterambere ryabo, cyangwa se ntago baha agaciro